Actually, sir, so far, so good pa rin, sir. Medyo new normal pa rin. Although kahit ada iti simbrigmat nga na-detect da nga nagapo iti South Africa, dito'y dito'y Israel. Actually, ada iti naipadamag dito nga ada iti duwang kaso. Manipod pa lang dito'y Tila Shomer Hospital dito'y Tel Aviv, Israel. Pero ampay mo't nga naida dito yung mismo nga magkaroon iti lockdown sa Bombo Daniel. So far, inaldaw-aldaw pa imot lang, okay pa imot lang iti sitwasyon mi dito yung Israel kasamang Bombo Daniel. So legit da ka mo tayo nga duwa kaso Felipe kat for the whole Israel pa lang dataniyay. When Bombo Daniel, the whole Israel pa lang diay. So far, iti Prime Minister dito yung Israel, awan pa imot in full blast ng ag-lockdown within this week or sumarsar nung Domingo pa kasamang Bombo Daniel. So, under observation pa lang kasamang Bombo Daniel, iti panag-lockdown ta dito Israel. So, pindahampay nga na-update nga nalaing no agpa-lockdown daw inukaan. Okay. Sige, maraming salamat tinatay impormasyon kat may isang iti napaka-importante nga solusyon ng tao dito Israel. Kasanod nga isin celebrar iti Pasko dito Israel, Felipe? Panggamot ti panag-celebrasyon dito ti Israel ti Pasko kasamang Bombo Daniel. Adumot iti Pilipino dito nga ag-celebrate which is karamihan gamin dito kasamang Bombo Daniel ag day of the iti Friday, Saturday, Saturday, Sunday. Dito iti pinaka day off da as a caregiver mostly kasi kasamang Bombo Daniel dito bansang Israel iti trabaho dito mostly caregiving. At ikaduan na dito kasamang Bombo Daniel. Kaya kasamot na Bombo Daniel, damot na dumadumang grupo dito Israel, jay FFCI nga kunada, yung Filipino community Israel dito mismo nga Israel kasamang Bombo Daniel. Kaya adumot iti rumrumar no kasjay pandagpasyar iti na dumaduma nga biblical places dito Israel. Mostly sa iti entero iti Pilipinas no IRR Christianity. So swerte iti dagiti kababayan natin ken tunumubib tibiyang nga dito Holy Land nga makungkuna kasamang Bombo Daniel.